thir tu le ngai thatu te kar thar tho tran ni chibai le vek ule kar liam ta kar topa inkhe result soi turom no la chung te chu kan thlirin kan ngai thla ho anga tin football thuleng te po thira ngai thla ho na in nei le donang o tuntum chu Indian Super League lama tanghen bul tran ve don ta illa tuntum Indian Super League ka da hi chu kan venga kar liam ta bo ralta pulom te ya Indian Super League ngai na le football ngai na mai tan kan hlan don nia nizana in khelom chuna Bengaluru le Jamshedpur te in ma chona Bengaluru in ne na an changa an khingpui Jamshedpur hi sithum fa in an ne he in khela hen Bengaluru ta Naguera chun gol ni akhunga Mendes sun gol khat akhung ve bok tihian Bengaluru lam hian sithum fa in ne na an changa point hum an lo chuak teibula po khel somnia point somthum pakhat nen palina anin suan chawa Jamshedpur lam ero khel som pakwa point somthum pali nen pathum na anom zui ve zen bok he in khela hen Bengaluru tanlal thua moi ral te chan first 11 achanga Gurpreet Singh Sandhu India number 1 chu ben chada ania nal thua moi ral te hian clean sheet anei nge in khela top no pomi puiten an fak ron le kar top in khel FA Cup lama lu chole taila base lo result om nual don ania kar top in khela hen Manchester City ne na an sang shrama 4th round in khela an khingpui division niam lam club Leyton Orient goal ni goal khatin an ne he in khela hen Leyton lam hian goal shot tum som pathum an nei ya City lam hian goal shot tum som ni pali an nei thung in khel pum pui thira City lam an thazoka awa nei zoka po an tangta an ne he in khela hian in khel tana tanga minute som paruk na leka Stephen Ortega chun an lama atilut pala base lo zok Leyton Orient hian sikhat fa in ma an hruai forsa fa goal dang alu bel lava City lam an mang ang man le second half a thei tok chuin an nor let nga la an thora po an seng tange nge second half a bench atanga an lutir an defender Kusanov chun Rico Lewis a siam sak atangin an sipur sud na goal aron khunga City tana a goal masaber ani chi bok hemi nu hian City in athazok an ni zia an lan tir zela minute samsari pakwana Jack Grealish a siam sak atangin Kevin De Bruyne chon an goal ni na aron khung leya goal dang lu bel lovin City lam hian sipur masazoka atang chungin division niam lam club Leyton Orient he goal ni goal khatin an ne zuita an ne in khel ma khachun City hian an soprebrin ania ma sian ne lo teu khop mai English Premier League club Chelsea ro an tol thuta thunga an khingpui mo nei tu Brighton laka goal ni goal khatin an tloma inelna an mangtha he in khela hen Brighton lam hian goal shot tum ruk an nei ya Chelsea hian goal shot tum sari an nei ve thung in khel pum pui thera Chelsea lam an tha zoka ma se Brighton team laka an van duaita an ni he in khela hen minute nga ne leka Brighton goalkeeper Verbruggen chon an lama atilut palla Chelsea lamin sikhat fain ma an hruai o sam takin ne na an chang le don ni te point alang manna ma se Brighton lam hian na takanor letin sipo an phur rei lova minute som pani na Veltman a siam sak a train ratar chun an sipur aron suta game bo rok po atang zui le team pani te in Norton Zelin first half ang goal dang alu bel lova second half minute som nga pasari na ratar siam sak atangin karu mitoma chuan Brighton tan ma an throi na goal aron khunga Chelsea lam hian an sipur so tumin na takin an nor leta apoi mo gola an van doya goal dang lu bel lovin Brighton lam hian goal ti goal khatin an barakhaya next round lutin Chelsea zin kong ero atop thung heng ba ka hianin English Premier League tai bula ma hroi mek tu Liverpool po an tol thlowa an khingpui an ne turangai championship club Plymouth laka sikhat fain an tloma an zin kong atop he in khel hem Plymouth hian goal shot tum som an neya Liverpool lam hian goal shot tum som pali nei thungin in khel pum pui thera po Liverpool an chung nung zoka ma se van doi zoka an tang ta tho an ne Plymouth hian season kalmek an mang tha tok lova championship lama po among lama omin Wayne Rooney an coach roi po an bana an coach thar hnuaya in le lakal meka an ronin siam tha chho meka in khel ma khan an coach Moslitz point team dang lambik an ni sial le Liverpool team an bara khai tur thu alo soi towa
mitam takin Liverpool team da chung nung zawk ma se danglam na lan tir thei tur an ni zia te po alo soi towa a soya nge in thil mak chu a thlen tira Liverpool hi an pet lata an ni Liverpool squad enin trumtanga in lan ngai lo te lut an nom nual la a mai ro chu Plymouth laka chon an la tha tho te po ati thei om me in khel po an thunun renga goal ai ro an van duai ta an ni he in khela golom chun hi Plymouth tan minute somnga pathum na penalty tangin Reinhard dia goal khung ania he goal hi an hum tluan theia next round in pet ka in Liverpool zin kong ero atop zuita anni tihian Plymouth hian an football chanchina Liverpool team hi kumsang khazako songa paruk nuwa an nele masak ber ania khang hun la khan Premier League ti po hi alom lova first division in nelna silifa in anlo neya tun truma hianin khamin nuwa Liverpool an nele masak ber an tongta anni season kalme ka che thatok lo Tottenham Hotspur lampoin an che thatok lo an chun zom zela an king puimol nei tu Aston Villa laka goal ni goal khatin an tlom he in khela hin minute khatna leka Aston Villa tan Jacob Ramsey chon ma an shroina goal a khunga second half minute samruk palina Morgan Rogerson an goal ni na khung lehin Tottenham tan minute sam ko pakhatna transfer kongka kharta ka an sengno Matestel chon an sipur aron so thena goal dang lu bel lavin Aston Villa lamin goal ni goal khatin hne na an changa next round in pet ka yin Tottenham eroin inel na an mang tha thong Tottenham Hotspur lam hian media train khatin atarlan dana he met sa hian an tlom le ni chan post te koklu hi an ban do ni hin an tar langa an ban nge po arinom tahle in khel dang Newcastle United point next round an in pet ka ya an king pui mol nei to Birmingham chu goal thum goal ni in an ne he in khela in Birmingham tan Ethan Laird le Iwata ten goal an khunga Newcastle United tan Joe Willock chong goal ni khungin Callum Wilson chon goal khat a khung boka goal thum goal nian hne na changin next round an in pet kai zuita anni English FA Cup lam kalsan taila LaLiga lama lut chhole taila kartop in khel monam taka hian Madrid derby a chakjok anom lova Santiago Bernabeu wa in khela Real Madrid le an mikhol Atletico Madrid tetsu goal khat ve in pe hin an in hne tok he in khela hin Real Madrid theng goal sat tum som ni pathum an neya Atletico Madrid theng goal sat tum som nei target a so thi tum khat chau an neya penalty an chui goal bak target a sot an nei mi lo tin an it so in khel pum pui thira po Real Madrid an thazoka point lot so ko ngai ro an in tuklang ta thung an ni Santiago Bernabeu wa in khela hian minute samthum pangana goal ma saber kan muwa Atletico Madrid in soisel lo tak main penalty an lo suaka penalty hi Atletico Madrid tan Argentine forward Julian Alvarez on goal a chantira sikhat fain a team hi ma a hroi puya first half a goal dang lu bel lovin an trin zuibok second half an tran deuh chau tin minute somnga na France forward Kylian Mbappe chuan Real Madrid tana an sipur sut na goal aron khunga hemi nu hian team pahnih te in Norton a hmu nom khop maya Real Madrid an hlom zoka apoimo goal ai ro an van duai ta thung goal dang lu bel lovin goal khat ve in pe hian an in hne tok zuita anni ti hian table thar bera Real Madrid hi khelsom ni pathuma point somnga nen achung bera anom chun zom zela Atletico Madrid po khelsom ni pathuma point somni pakwan en pahni na omzui ve zel hin Real Madrid nen anin kar hian point khat chau aum to anni Spanish La Liga lama tal boy shat mai Barcelona lam point har salutuk lovin point hum an lot suaka an king puimol nei tu Sevilla chu goli goal khatin an ne he in khela hin goal a lut ma khop maya minute sarina Barcelona tan hian Martinez a siam sak a train police forward Robert Lewandowski chon ma an shroina goal aron khunga minute tam em po aliam ma minute riat na Saula siam sak a train Ruben Vargas chuan Sevilla tan an sipur aron sut vele hemi nu ai rong goal dang kan mobile mai talova first half a goal khat ve in pe hin an trin second half ai ro Barcelona in anzia an lan tira minute somli parukna second half an tran chau tinan it so Pedri siam sak atangin Fermin Lopez chuan ma an shroina goal aron khunga minute somnga pangana Kubar se siam sak atangin
Brazil forward Rafinha chon an goal thumna aron khung leya game bawrok po asang chho hle game bawrok asan for top lai tak minute samruk pahni na an goal ni na khung tu Fermin Lopez to direct red card mga no chho ania Barcelona hian an tur do ni moti la yin athazok an la ni ta zel thawa minute samriat pakwana an defender Eric Garcia chuan an goal li na aron khung leya kim lo point athazok an ni ze an lalan tir zela goalie goal khatin hne na an chang zui ta ani tihian Barcelona hi khel som ni pathuma point somli pariat nen pathum na anin suan chawa an chungom Atletico Madrid chu point khat chawin an phak lova mashroi tu Real Madrid chu point ni chawin an phak to lo bok awan doi zo atang Sevilla lam ero khel som ni pathuma point som ni pariat nen som pathum na an tal ve mek bok Italian Serie A lama lut chhovele taila kartop in khel mu nom taka hian inela kalmeka chatra mai Atalanta in point home an lo chuaka an king puimol nei tu Verona chu singa fain an hne he in khela hen Atalanta tan English Premier League club liantena an no mai Matteo Reregi chon goalie khungin hat-trick atlina Ederson chon goal khat a khung ve bok tihian Atalanta lam hian olsam takin point home an lo chuaka Table po khel somni palia point somnga nen pathum na anom mek zela awan doi zo atang Verona lam ero khel somni palia point somni pathum nen som panga na anom ve zela relegation zone chu an nai to hle Mizo mi puite poina kan tran mai AC Milan point hum an lo chuaka mo nei tu Empoli chu Sydney fain an ne Hey khela Milan tan Rafael Leo chon minute samruk pariat na ma an shroina goal a khunga an lak Luthar Santiago Jimenez chuan minute samsari parukna goal a khung vele bok tihian Milan team hian Sydney fain ne na an changa point hom lutak an lo chuak table thar bera pokhel somni pathuma point somthum pariat nen pasari na anin suan chawa UEFA Champions League khel phak an tumna konga malam an panzel Season kalmeka chethai mai Antonio Conte en kolmek Napoli lamero antol thota thunga an hun thra nei bopelin an kingpui an mikhol Udinese nen gol khat ve ve in pe in anin ne tok he in khela gol ma saber hi minute samthum pasari na a Scottish midfielder Scott McTominay gol khung ania Udinese tan minute somli na eken kam chon an sipur aron sud vele hemi nu yang gol dang alubel zui talava goal khat ve in pe hian anin ne tok zuita ani table tharbera Napoli hi point somnga panga nen pakhat na anom zui zela Udinese lam ero point som thum ne somna anom zui ve zel bok zanin zanlai peldar khat le minute som panga Inter Milan le Fiorentina te anin machon dona Inter Milan hian ne na an changani chon Napoli team hi an nai chho vele hret dona anin kara point khat chau om thei don ani German Bundesliga lama lut vele taila kartop in khela hian Borussia Dortmund chu antol thlule tange nge ya antlom deuh molmol mai an ni pui ro hi kartop in khela hian an khingpui an mikhol Stuttgart laka goal ni goal khatin antlom he in khela hian Borussia Dortmund tan Julian Brandt chon goal a khunga Stuttgart team tan hian Chabot chon goal khat khungin Borussia Dortmund player Anton chon an lama atilut palboka Stuttgart lam heng khel thalo jok ni chungin point hum an lo chuak Stuttgart hi table point somthum panga nen panga na anom zui zela Dortmund lam ero tlaniam zelin point somni pakwa nen som pakhat na anom ve mek bok in khel danga he inela champion lai Leverkusen point an che thatok lo an chun zom zela an king pui mol nei to Osbach nen goal lavin anin ne tok tihian table tharbera Leverkusen hi pahni na an lo zui zela Kelsom ni pakhata point somli paruknen pahni na omin mashroi tu Bayern Munich an phak lo na chu khel inzata point riat lai ani zuita Bayern Munich hi Hurricane ho hian an champion ve ngei arinom chho tran ta hle inkher result lam kan san taila football thuleng lama lut chho vele donong o tuntum chu Enzo Maresca tang hian bultan don ta illa English Premier League club Chelsea lampo FA Cup 4 round atanga antlak no bedeten ankomna an coach Enzo Maresca chon thuthar aron neya Enzo Maresca chuan FA Cup 4 round atanga no chu kan ni hi thil za thlak tak ania thil oyom lo te po ani hial om me amai ro chu hei hi football in akentel ania
kan pom thiam mai chu angai anni a thalam zong in thil kan ngai tu angai thunga Premier League khel tur kan la nei ya Europa Conference League no moi choi thei tura po hun tha kan la nei bok heng hawa te hian in thatakin kan in sorbing thei don na FA Cup le Carabao Cup chu kan mang tha towa ka soitak English Premier League le Europa Conference League lama kan in sorbing thei to don ani tin Enzo Maresca chuan asoi ka top Madrid derby a Real Madrid le Atletico Madrid te anin machon zo nuwa Carlo Ancelotti chon thuthar aron neya Simone an asoidan chungchanga angai dan aron puang chuak kha inkhel zo han Simone chuan Barcelona le Real Madrid te hi kumina kan machon ve towa han khai khin taila Real Madrid a chan Barcelona hi an thazok fe ya enkima skills te in pass di kong te in khel munom kong le keni tana lo machon har sa zoka chuanin Real Madrid a in Barcelona an chung nung zok tin a soi zau mai hemi chungchanga hian Carlo Ancelotti chon thuthar aron neya Simone khan tul season a team tum har sa lo zok kan ni thu le Barcelona team thazok an nia arin thu a soya hei hi amimal ngai dan mai ania mitin hian mimal ngai dan chu kan neya chu kan in za sak ton po angai anni tu season a kan din munte han en taila liamin min ti boina sa emema har satna chi sang te po kan ma chon bok amai ro chu ti chung chuan league table a chung bera kan la theya hei hi thil lomam tak ani tin Ancelotti chuan Simone soidan hi aka ve zau mai English Premier League club Manchester City tana loin lan to ye ture po tun haya khan Didier Drogba le Mohamed Salah chungchanga zona an zona chu achanga media te hen tunge thai ti zok ti in zona an siam ya ture chon ani pani hi player ro pui tak an nia chuti rolling khai khin tura ero an khelna line ai nang lova hei hi chon thutluk na siam ati har deu amai ro chu thang tura min ti miau chon Didier Drogba hi tha ka ti zoka ani hi khovela player thaber te zingami ania Ballon d'Or don phu khopa player ro pui chu ani ti hin ya ture chuan asoi FA Cup 4 draw na tanga Manchester United in Leicester City an no chua chungchanga Ruben Amorim point thuthar aron neya media ten an komna Harry Maguire goal chu offside ani le ni lo chungchanga an zona achang Ruben Amorim chuan khati hun lai khan engang chiang e thleng ka mu ve big lova video assistant referee kan mangmio lova chu wang chang goal thatak ni maya kalo ngai ani atnuwa en le te ro chon video assistant referee alang chiang khop maya kha goal kha offside ti chiang takin keini lampoin kan pom thlapa amai ro chu awan nei zoka kan tang ta thong ani video assistant referee chu mangat che kha goal kha an nuk kir lein karinga ma se video assistant referee kan mangmio lova kan van nei puita ni tin Ruben Amorim chuan asoi Ruud van Nistelrooy point alom lo thu te po alo soi ve hial to ani kha Brazil forward tu na Barcelona ta na khelmek Rafinha po Saudi Pro League pan atum le tumlo chungchanga an zona aron changa Rafinha chon tu na ka machop lian tak chu Barcelona ta na ro pui taka khel hi ani ya sum hi ka machuan ber ani ve lem lo ani kadu ber chu Barca team ta na mi ro pui ni ani ya chu sum tam tak nei ai point ka ngai poi mo jok chu ani tin Rafinha chuan asoi hei mai ba kan soi zui zelin sum thanem tak loin Saudi Pro League ka kalta ila kalar chun zom karing lova ka hlut na hi ke chun ka hral ve don lo ti hin asoi zui bok Karim Benzema thu soi hi kan ngai dan ani ve hlomem le Karim Benzema chon tu na ya khan media ten an kum na man of the match sungchanga an zona achanga Karim Benzema chuan football a hian thil mak tak kan muto thina chung zinga ka ngai theilo ber chu minute som ko po in khel em lo ben chatra hun top lama ron lut te goal poimo an ron khunga man of the match an ron nile mai thin hi kapom zong ani ve lem lova hetiang kalpung hi chu thak angai to ni in ka hriatin Karim Benzema chuan asoi Chelsea lam point forward thar an du ni chon an seng nu thut theido ni in alanga ni zana ma khan Spanish news ten an tarlan dana AC Milan chon Chelsea tanga lona an ho Joe Felix so an du hle ni in alanga angeta senglu an tumna konga hian Rafael Leonen in thleng dan kongpo ngai to an poiti lo ni zana ma khan tarlan ania
Chelsea lama Rafael Leo hi kan hmu thut te po arinom ta hle Manchester United lampoin antlar malam thuam chak antum na konga Fermin Lopez chu singlu antum thu tarlan ani hiya aman atan hian classic transfer kongka in hon lai khanin Euro mak ta doi somsari vel an the chuak ni in alanga amai ro chu hei hi Fermin Lopez in alo no la Barcelona tang khel zel athlang ta nia tarlan ani Liverpool lampoin antlar hnung lam thuam chak antum na konga classic transfer kongka ain hon lai khan David Hensko chu senglut man loma se nipui transfer kongka ain hon le huna senglu antum le tur thu tarlan aniya Fenir defender hi Liverpool hian an la senglu mai arinom ni hin court of side lam chuan antar lang Arsenal lampoin antlar malam thuam chak antum na konga Harry Kane chu senglu anpoi tilo ni hin alanga Harry Kane hi soita angin a release loss atam lutuk lava nipui transfer kongka ain hon le huna a release loss po hitlemin atla hniam le don ni tarlan ani bok hei hi Gunners lam hian man tangkai antum don na English striker hi an singlu thei mai te po anin ring ni hin mirror lam chuan antar lang Real Madrid forward Vinicius Junior point sum tam tak umin Saudi Pro League pan atum ni hin thom aleng vele ta ha hemi ti om deuh tur hian in Real Madrid in tun na ya contractor an hlui chu anol thu puan ani ya Real Madrid player om to zinga lo tamber ni turin club ho tu te hi aphut ni tarlan ani hemi hian ti lo tlin chak thailo chan chu atuma Saudi Pro League lam apan mai rin na alian ta hle Ryan Giggs point Rashford chungchanga thuthar aron neya Ryan Giggs on Marcus Rashford hi amel en chiang ta ula United ta hian ahlim lo ti chiang takin in muthiamin karing hei hi om zia ber chu akot stron te ho hian an ti thiam lo ni in alanga kan hun lai te le chumi nu zela ache that kum te kha enta ula hlim takin in mu ngei karing tuna chun Marcus Rashford melain hlim mel kan muto ngai lova field chunga po chu chu alang thin ani coach ten an som chaidan kong hi diklo zok ni in ka hria tin Ryan Giggs chuan asoi ole khati chin hatun tumatan ni mai se thlir tu te ka channel mi ngai lut saka in chunga lom thu ka sei tak meu meu ani like share le subscribe an tan min han la pui zelula thu thar ngai nom tak te nen kanin hu chau zel don nia